देखिए आज हम लोग का गणेशवाड़ी शिव मंदिर में कोई आकर के बोला है कि गणेश में बसहा जी आज चीनी द्वारा शरबत पी रहे हैं, तो हम भी स्नान ध्यान का करके आए हैं और शरबत घुलवाए हैं, मुख में लगाए हैं तो पीने शुरू कर दिए हैं। गांव ग्राम में सब तरफ प्रज्वलित हो गया कि हम लोग का गणेशवाड़ी में शिव मंदिर में बसहा जो है सो में शरबत पी रहे हैं। सब माता बहन भाई बंधु सब लोग आ करके अपन गोहा धो करके गोसल उसल का करके आए और शरबत अभी पिया रहे हैं। अभी तो संध्या समझ लीजिए कि 6:15 हो गया, लेकिन भीड़ खत्म नहीं हुआ। मूर्ति আছে তেওঁ পানী খাইছে, নন্দীৰ মূৰ্তিটো পানী খাইছে, পানীৰ বা গাখীৰো দিছে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজে খুব ভাল লাগিছে, খুৱাইও ভাল লাগিছে, ভিডিঅ' কৰি চালোঁ আৰু ৰাইজে খুব খাই আছে। চমৎকাৰে হয় নে কি হয় ক'ব নোৱাৰিছোঁ, ভগৱানে খালি চবকে কুশলে ৰাখক। আমার গণেশবাড়ি চাহ বাগিচাত আমার স্থাপিত মানে পৌৰ্ণিম মন্দিৰ বিষ্ণু ভগৱান মন্দিৰ এখন আছে, ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ। তাত শিৱৰ নন্দীয়ে ওলাই পৰিছে আৰু এওঁক সমূহ ৰাইজে গাখীৰ খুৱাইছে তেওঁক, আৰু তেওঁ গোটেই যিমান গাখীৰ মানুহ গোটেই ৰাইজে আহি খুৱাইছে, গোটেই গাখীৰখিনি খাইছে। এই মন্দিৰটো আজি বহুত গোটেই অঞ্চলৰ মানুহখিনি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু ইয়াত গাখীৰ যিমান পাৰিছে খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু নন্দীয়ে খাই আছে।